takok pas perpaan mate perpaan alaku coba karena pada dabu pada informasi na tak pati nyaman. Napa informasi na orang gak dito Jepon almar'u sayamutu alama asya'aleh, seseorang itu akan mati dengan ditutup pekerjaan yang biasa ia lakukan ketika hidup. Yulang na boleh orang gak dinto bekal sobung omor etotope nazaan gerwa sesuai ban lakon na sakit pada umur tetimun lebur ala ko maksiat tak tuli atopat bekal mati perpan ala ko maksiat mak ngitek tapi mun gulaban sambian ki perpaan na lebur ala ko maksiat tuli atopat pas abe ingat tero abe lia keajunan ni pun Allah maka insyaallah bakal mati perpaan atopat amin. Dok rumah salah nak gula lecek banyakan. Siapa saya tak banyak salah? Saya rasa tak banyak tusah. Cak makin saya nak umik alhamdulillah mun tusah. Akot lokot. Cak sakingan arek kerek. Wong masa nyamat tusah saya rasa tandi. Kulaban sambian tak oleh cak masoceh. Kulaban sambian tak oleh kusma bagus. Pahar masa bagusan bandreng lain aja. Pada tak temu ya junallah. Kengkun aba berusaha untuk jadi orang bagus malarmu keyetin yuk pertama gulaban sambian mak iba-iba menolong ason aja bawa mun bah yomak menolong bila dia ki buru lah nyaman yomak letak nyaman boleh are nafsu biasa nafsu terus nyaman menurut etorok pajen tak nyaman ternyata bener gitu dan pengarah terlalu nyaman poter codot pak wis tau sabar ubah mas arokok be arokok mun tidak rokok enggak boleh ke panitia wis para rabu sebetan gula muljakin hune gini mas hune gini seguni anono efek montato ke eho apa langwa tada yalah latina para rabu sebetan gula muljakin sepertama gula ban panjenengan mangken pentak Allah malar moketan gula ban panjenengan badan nikah yulang napole badan gula ban panjenengan panikah malar moke yang kuyaban Allah yang kuyaban Allah contoh polan pada dabu idza aradallahu bi abdihi khaira bila Allah kasokan ka manusia ka bulan Allah ibadat dia orang bagus istamalahu maka orang kini ka bakal yang kuyaban Allah sahabat pahmator wa kaifa yastamiluhu ya Rasulullah katipon apa saya kocak yang kui kat dito mak berdepetan yang kui ban Allah kat dito akhirnya kanjing Nabi pas ajawab yuwaffiquhu li amalin salihin qoblal maut ibri kekuatan ibri kekencengan ala ko bagus sebelum abadna mati ala ko bagus benih guna ala ko bekok ikan lain ya pada benar yang setongna bagus setongna bekoh mon bagus pasti bagus mon bekoh apa jangan niat dah yang mon naman bekoh pakai Mekah bagus naman bekoh yang majar utang bagus naman bekoh yang teroma bunga abi ini melemas melihat nongkronong ya beda bagus benih bah ngucap bagus pada bagus namun bekok yang teroma Maria masjid di dajakna bagus paham ki
Naman bakok yang tero nyerak otang apak benembuk, ya cek bagus. Naman bakok yang tero gak nah melepah kocak gagak meleh kocak soki, tak bagus. Apa can niat dah. Wes kita mangken. Tetitan kulaban panjenengan gak ditopen tak Allah, malar muka teriangku ya badan sarang Allah. Malar muka abak ibri neka kencengan ka aku ala ko bagus ni kemalam hari mangken mbak sejak larangan ni ka kenceng ngerin kenceng larang ni ka hari taning poroban besar semiliar orang ni pun letak kenceng bagi ibri na berempat anda maraban korentar bingko ibri tak kira anda iya pesen ni mari bagi mulai. Tapi mun mangkat dari kencang, mangkat dari lebur, mangkat dari seneng, kainto berangkat dari ate, hadir bakun. Betul? Padan bejeng guru. Bejeng ni selarang na apa na? Kencang gawa. Kencang, kencang siapa bejeng ah? Cak berak kencang ni. Cak serepot ni kasih beda tengah kencang ni kan? Sering mun tak kenceng siapa aja bah kemeng kringking kepiro tetik kulaban sambian peta daripada kenceng-kenceng pada ben orang tak kenceng si abi ini orang makai beda rumah tanda aja abi ini ya motam tapi banyak peren banyak peren tapi mun suruh abi ini tanda geng mereh menolong Seporan ya seporan kenggun talo cor betaro okay. Tapi mereh menon tapi seru abi ini mau temu lah ini kan nyaman lebur mereh tak lebur akabin apa mau nakabin bulan resmi tak bisa gente mau nakabin bulan resmi bagi usaha belanjain mau genika mereh mare tak repot kenceng ni ke repot maka sambian bangkian alhamdulillah malar muka terus saya berkencang laku bagus ya bada pacet makin ntar ke pengajian makin benih niat ngaji keng beda orang niat penasaran engkau kuning ku YouTube melolo engkau kuning ku TikTok melolo berseleber musle jadi kata siapa gini kebon Engki ampon sering lam kontro oninga ya lamar makete du ada masalah ya sering lamar ampon teti mangken banika barara bu ngak kulaban sambian bade se pekencang keng bulan tero tawa bade se pekencang keng tero ngaji ya lah gak dinto selarang pentak Allah malar muka terus ibrina kekuatan untuk berbuat kebaikan pada badembiana sedekah ni serepot kenceng ni sedekah Jamun pesai pada badan ni, keng sudah iya arwah serap. Benih senik kasih benya, senik. Ini bener ni. Okay. Sebenyak ni kamu urusan sedekah, saya magadalem, benih mak keluar, mulai na sedekah, mulolo mak keluar. Lemele mulolo kan mak keluar. Ini kan? Tak pati mikir napa si pagadalem, tak pati mikir napa income-nya, meli ya melolo. Keng mun sedekah magadalem melolo, melarat si keluar. Anak pagulaban sambian, kurang kencang. Bada boleh, pasal na bunyak keng mun surah haji bah tak anda. Tak haji ban kak. Dua pemakai haji wadah je tak ada tiapa. Ya mun haji bah tiap presiden berma. Jaring haji ni ke kewajiban bener ki. Ambian ni haji tak kira tetin apa ya bener tetin apa ni. Jaring gula ban sambian pada tak tetin apa. Keng bolan andi besek soro nyetor. Betul? Pas soro haji. Bada orang bang ngocak tikal gula umroh kada ya toh kan. Di besek bang kan gagasa. Keng senga. Bila mari lepon dapat kabara nilai-nilai sebenar ibadat gua bila ampon peleman dapat kabar berekung ni kabar Rabu gulaban sampian tore sambi sebar tebar di dito contoh
lebur ikan di solat berjamaah ikan tu solat berjamaah aja paham beliau ni